69 godina nakon što je zbog navodne veleizdaje osuđen na smrt i streljan general Dragoljub Draža Mihajlović je rehabilitovan. Viši sud u Beogradu vratio mu je građanska prava koja su mu oduzeta 1946. godine. Sudija Aleksandar Trešnjev rekao je da je sud usvojio zahtev za rehabilitaciju i poništio presudu kojom je Mihajlović 15. jula 1946. godine bio osuđen na smrt, a 2 dana kasnije i streljan. Sud je utvrdio da je sporna presuda doneta u nezakonitom procesu iz političkih i ideoloških razloga. Usvaja se zahtev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića Draže, pa se utvrđuje da je odluka Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojnog veća 1 sud broj 1/46 od 15. jula 1946. godine u delu koji se odnosi na Dragoljuba Mihajlovića ništava od trenutka njenog donošenja i da su ništave sve njene pravne posledice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine, a rehabilitovano lice Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim. Pravo je nastalo onda kada je usvojeno načelo, mora se čuti i druga strana, a oni nisu dali da se čuje druga strana, što je sud danas i utvrdio. Oni kažu da sudskim odlukama ne može da se revidira istorija. Pa oni su revidirali istoriju. Ovo je sada vraćena prava istorija. Oni su revidirali. Ovo je poništenje revizije.